Sidohonok ku tuh hawate do itu dang. Unang adong istilah di hamu songon na di bare di anju maaw. Sehingga di ay no buat manusia sok tunggu di songon anju maaw. Ali bolu marsian jual. Ido na di kan. Dang jadi bostor aku hela. Kamu do nang leleng do marhubungan kamu udah nak kontak sa Facebook berarti nang adong do hasadang biro hadiam kan. Ibin na terjadi hamu na mabutu bilaminan manang jalo pas-pasu. Tidak kurang udang besi dorokku. Rohamu na masih tusa. Jebos roh aku helate. Unang bailahok kamu dikeluarkan di Sipolo dah unang keluar waktu itu dikeluarkan di Basadi khusus na tan lumo binakinon dia maniburu tetabat di sohon imau damu rodar ingoto asal mula ko 2 tahun ikut dikira mo di jabune jonok do ati ko da ido tanda na adok to songoni holan amani ulaon tutu sino ulaon do mitadda pas magwar na amani ulaon mula bedang di suku B acik dorhana songoni ala na ang mahujan lui kalau namanya sehali maaw, habis si robe mana cuy, jangan buat itu sama dia. Maka berlomba ngagotong kebutuhan, kuncinya buruten. Jadi sangat mabai nak karena itu atas sudah gitu. Jadi di sana pasabulus mabobo mana, mabobo osaniana osani buru modal itu dah, mabobo osanabon agabiun meramah. Turun di hamu soalnya tanah tuan amadok, binuak mengarirang binut teman-teman yonan. Pada muna somar sirang. Tudimu kok mabarsiung goma. Sarkioni, imana pinaduni mani yang gabe sada. Nang ku bolong may nang ibu kasi kamo meron. Kombo di nang ituan. Ang satu pa dong nang sana pa nang hilangan yon. Malohoy nang magsimadwa. Magpangat yung na busude keluarkan kehilangan yang si bolo. Bolo na rumatangga ay nang dogodo ko ay nakarsa ni siya. Songo dia nang kolong nirham mga imani dahilan namyon. Kos hotlo nang songo ni sa na sa matua. Bolo sa boro ham mangi dahilan namyon unang inang mangitot luluy managatim unang inang na. Iya. Dahilan namyon dahilan siya ko din na. Kaya ka man itanong pasangat matuho Boruko helaku hot mabah Holong mi tu boru hasiako Malah tu ngadong nahurang Pambainan mi boruko Hancuma helaku Hahurangan ni boruko Sadama rohamuna Tu dolok tu torua Ingat janjimuna Dijalani Tuhan Tunas saja disiram Mono sesiniran di hamatea Di hari naulion Ari parwoga somo Rap dogot helaki siado pandi Saya diramoti Tuhani Hamuda boruku Anggiat mahatop dililit andermu pasangat matuho Boruko helaku hot mabay Holong mi tu boru hasiako Mana tu ngadong nahurang Pambainan mi boruko Hancuma helaku Hahurangan mi boruko Sadama rohamuna Tu dolok tu torua Ingat janjimuna Dijalani Tuhan Tunas saja disiram Mono sesiniran
ko surat na ito tuhelay malianate. Idok magornyon ulos hela. Jadi si Burano noon at ibuto ko biyate tulang na din gando. Adong dosong di ko ang batu parjijira sa mamanang-manang din na sinin balak magkasugohoni. Jadi om maulos tanda ng dijalo Jose markahabayahan pabuan ng sahaw to hela ni habayahan. Jadi bolutuk sa ulos dia bangko di pakai ura korehan. Olo om ulos na di kan ido. Ali bolulus na singgo di beko sa ulos jamu sogodorohanan. Ala ode ulos hela sen si matomate. Jigornyo onopu ulos parnasit-nasit magornyo nate. Kata ni nabatuan na madok tubur ni bakak mati tubur ni hodang. Tu dia ho mga lakaw kung hamuna. Kusina dabot-abot ko mo. Jadi hidup itu itu bu tu langsung dia ada sadari on anong nagahura do reiki sadari on dang lebih baik ada na makasutoy dam kan buruang ada mo sadari on mo bisa be hamu lebih baik jadi itu malu-malu mengaju lagi sering-sering telepon ada purwon walaupun perong itu ada di rumah tangga muna una setorong dua mutu kami keluarganya lah lewat ke mga dua perjulu itu jadi unang satu-satu kabik keputusan walaupun ada masalah di rumah tangga jadi itu saya hatok memilih atur muna saya udah marjik di muna tujuan dari soalnya saya pada guru saya ketang guru na guru ate di maju na guru masana jadi mau saya susah masih matualan itu si tanggal dulu bawa lepas Pada mas, tadi dia nggak pernah bohong loh mah. bisa dari anak sami anak guru Ini kamu mau sedang